Yeah. The big one here then was say was hypocrisy interchange baggled na in fact no crazy obi awa adwene mo ha o adwene mo ha ne say Ghana obi awa adwene mo ha o adenti many are mad but few are naked I know try say hypocrisy interchange ye bia no che say bosume me ensa kura ma ye no yeah Crawford the bottom and hypocrisy interchange ne so on that dey no we dey kwa ho na say bia ka e bu afa so a na akwachoke no Crawford tutu na no mo nko moto we wo free sprinters betrie si boto we mu a ho de ndem kaka ya mo nko mo anse boto mu nko ana mo no mo pe asamo na de en wa kra say street light so mo tutu street Crawford to me nya kokodro factory there for street light ko tutu Kania ne fiso just and like these same people will be in the country shouting fix the country fix the country because I went to street lights I'm better buy the fix it street o de there be street am ko to am ko ende me for Panama dwene ho am de ana de ko be birthday present no but in the first place akokodro kura wo benya wo de be full post me ko two street light me two light na fiso no why na mouse akokodro nipa say wo chi na na de dade atugem kan ayi bi ayon ros na 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 de wo de awurade yakoko ade enchen ajo atwaso wo de awurade to ma pie ni yam wo ho edion se wo nipa bi adwene say ye damwo amawia say ye beyo amawia say ye die yo say hu fio amawia amako tutu ne nyina timeto two street light be ye de bo endi bosume miensa e kwa ya kan radio so na mampanyini munyo ya bie mo manfo sa no ye bie ni na wo twa kwabra ne de waduro ne wo ma akosi ase wo twa ba so wanya krante ya enu nkogu enu kra nya nka ho asem nwie minim se mpanimfo be ye adwuma anya yize o on betete ho no benya obi ache no ayi paro be so be chire kwa na mo wure no hwe na ase ade aye no onni kotumi aban se kofidi no asamo enti daily graphic aba mane say street light obanfo bi akotutu na de no a omode age ho asenka bia ka ebu afa so ba kopere no no hwe o de onya pepa ne bia be ho anim ha obatutu ma aka pillars nketenkete no na esisi hono na mampanyi wode na ya si hono ma wo ba pro wa sante mantemmo na wode se bakotu dwan wo chese onyina ba bia da enyi obi ase so no wodi ni mfie nwotwe ni wi asa nipa no ene emegyina na namu se de omanfo bi yes nkrofo na mo campaign ebisi baumia bisi alanka che edi bebiraba onta obi achi but ono no de onto na no mutuo nka se wodi ni muduro tai obi achi sanse ebre no enya enusa na onse we se madi ho nkoma anu amu bi ho phone line mo bi ho phone line empanimfo yi omo se LGBT e bill e da ma se bedwamo a ma se bedwafo bebo ho no mdo mo sa besi na be yemra na se wo begina ba bi bebo LGBT ho dawuro wo be ye no ni pani so wo be robe no just say uba kra na yechiwa asemo emra ene woni panimfo bi si o infringement upon some people's human rights human rights na me busa say infringement no ade ntina tire bi a police fo ti bi kwachete ma bi agina kwa because so mususu so mo yesebi asawfo and then infringement upon human rights infringement of their rights ayo but them the tiamra LGBT ntiamra infringement on their rights and I know infringement on the individual's right say bi bema be fa bema to and no anasa bema ni aboa beda no and no we infringe upon the human dipano rights dipano rights okay na intolerance let's say who person be tolerate some group of people exactly ba man no amodu o say bi ye be gina kwa nchen ye dehe no ye de be bo djuma agisika no de and no police vote mi kwache o manye infringement tiamra and no tiamra okay human rights and infringement upon human rights human left okay and you say any enche yi for so bebo why mo wusie for no that be obi no na ne hwene no de wusie be fa mu aha ne say tiamra oni na ne hwene say mo person mo kire ye say said yes be mpreduasa ye wo hairdressers wo ho ba me no choba me kodu ho me na me choose say mebo conro ana say mebo knotless on beso mo kire say e wo se ye gitum na ne wo na apode ho wo pese obi fa ato a wo mpa na ato baby je say ye so nwusie fa ye hwene mu no ye hwene ene ya lungs and then nwusie ne namu e lawyer belongs e police ne belongs enche mo de mo wo mai mu na nkwanhia si nkwanhia no na ye ohene nkwanta
na awurade de boss ya ye nipa dumiensa ya samo amunumu hwa ya reho pa na senkati koda yo se asa sode ye besra senkafo no senkani ne de wakwa abedu asomdwe mu exactly me pentem ne wanya akodu nenam afo odibo mu krana na baby awuko adekura awukwaji o atemoni so wo hwiri nipa nkwa eti ese o mutine stie nanimu a senkani ne de wakọ abedu asomdwe mu enkrofo nkwa ene kuta wo no tie bokoboko defo omko ne fa wonom ebra right when in send me a daily graphic do bokwa ta ne dia bangrata ajo emrantie na ba ente no